Yes, banywana banje abakundwa, nashemererwa okugaruka kubugabugana nimwe aha izoberi okukora program yitu yokutraininga narishi kutira kariya wombuteeka kubasa kweshongora gye otategaine munonga. Rwakatano rwahwire nkaremwa kubitaho nkaba ndi very busy nkarabona amashanyarazi gakanteganisa so kyanemesa okutakora ekinabire nshemere kuba nikora ekinabire ndaganiise ekyokukora weekly. Mbwenu hati erizooba Ruhanga yankwasa nabona obwire nabona amashanyarazi gariho mbwenu najya nkore program egi. Last time tukakora tukakozesa mbwenu hati ninyenda ngu tukore A, I na O. Then tugume tuyongera tutyo haiguru obumanyire okumukore buri izooba nobasa kukora buri kasheeshe nobasa kukora na buri mwabazi. Mbwenu buri izooba iraka ryawe orimanyire nk'oku nabagambire ne head tone n'iraka eriri omu mutwe nooba norihurira omu maisho aha buso n'enyindo. So kireetera iraka ryawe okwikuka kurugira kimwe omunda mbwenu okiba noshongora oremwa kurahuka kakuruha iraka orakurahuka kakuruha kushakaara n'okuzindaara. Kandi niwe obura kuremwa notes ahabw'okugira ngu iraka oritrainingire. Mbwenu katukore A, I, O. Tutandikire aha note y'ahansi nk'etari hansi munonga mbwenu ahu orikubasa niho orikutandikira kwonka ahansi. Nk'okutari nitugira ngu so A, I, O. So kutandika torikwisya hagati nogumizamu ohika aha muheru notandika gumizamu ohika aha muheru. Mbwenu kandekere aho nkureke niwe oyeteeremu ebyawe. Orwakatano orwa Sunday rukwija ninzagaruka nkora kandi tugume nitwongeraho so hati aka koyegire buri n'aka ka hati ogume nokapracticinga buri izooba kugira ngu iraka ryawe orimanyire okweshongora enyuguta ezihunami. Nabwe eraba eri nka I nayo eruge yegambo eshohore etakahika hari I iraka rikabura kushoza. So omanyize iraka kweshongorana n'enyuguta ezo ezihunami. Kare ebare munonga Ruhanga akuheereze omugisha katugume nitwega hamwe.